Alright, ngokukhulu kuyithobo kabelani nenhlonipho siyabonga Mpungose lo. Le video ngiyakholwa futhi eSouth Africa ukuthi manje ngase niwazi ukuyibona lukhona ushintsho engakwazi ukuthi niqhamuke nalo. Njengoba siyafika la sikhomsazo nosicelo neTriple S. Masiphumela ngaphandle sifica umfowethu ohlala khona la emgwaqeni uthi akazizwise umsebenzi wakhe awenzayo wenkondlo. So angazi mina ukuthi ngingathini but ngiphatheke kabi ukuzwa into emnandi kangaka ethulo umuntu futhi ekutshela ukuthi mayibhala usuke eyibhala ngekhanda. Brawam igama lakho ubani? Manase Mangala. Ubani Manase Mangala. Ngicela unyuse ivoice Manase Mangala uphe abantu lenkondlo lekade uqeda ngishayela yona nje manje ishaya back camera brawam. Ngiyabonga. Ishaya imfana. Siyaphila njengoba kuphila kodwa abaningi asebefuna ukuretire empilweni futhi impilo ayisoze ifane. Isikhathi senzima umuntu siyamfikela empilweni. Kokukuhle ngisakhula ngisenesifiso ngempilo ngangazi ngithethe mina lona ngasahlala emgwaqweni. Kagcina ngiphume ngempela ekhaya ngihlezi ngikhala ngiphethe ikhanda. Inhlungu nobuhlungu sekuhlabe inhliziyo sengihlusuka sengihlina ngagcina sengihlala khona la emgwaqweni. Kwangeyona inhloso kodwa kokubuhle ngempilo yami. Ihlono lento ngayiphucutha ukuhlakanipha engakuphiwa. Engazi ngasathi ngishinquma ngathi mina ngisoze ngakwethe empilweni. Inhlupho zomhlaba hlezi zokuhlaba enhlizweni. Ngaso sonke isikhathi emele uhlezi uhlele ithembe kodwa uNkulunkulu lezi inyembe zizosula egcineni isikhathi enzima nje zona umuntu siyamfikela empilweni ubone nje sengimabokubuka nje kunzima phela kulemhlaba esiphila kona isando neqiniso into engasabona unembe sesafanisa njengeso sigaba kuma sibuka sahlolisa kwasedlulile asokho isikhathi sokuthi ngihlale phansi ngihlaze ngomuntu sengamkhipha njenge-stress sengaba isidina ngisho abantu ngoba ngiyazama ukuthola ngasethunjini abanginake naloko abangibalekela sebezeba ngiphi igama lokuthi nguhlanye ngoba ngahlekenyuka lo mgwaqo ngifisa emgqoneni ngifonana nokudla angisakholi ukuthi siswini asokho ngisho umuntu ongazi yangifanisa ngoba ingane kasibani nje lena sengaqhunqa ngisho ibali ithawule namanzi ngisazo kulo mzimba ngithi phela mina ngisaqala ekhaya engasho uma ngo-2003 ngaze ngahlangana nobaba ngo-2005 naye ngishiye ngawo lo 2016 bathe bongena ngesitini mina ngungena ngepiki bathe beligobisa iqolo kumina bese kuphoqa ngoba le ndoda bese kumele igqithiwe inyembe zami sesichithekile phansi ebhokisini ngasuthi nothando lami lasala lapho phakathi ngoba abantu la mina sebazifanela sokwadlula mfana intombazane ngisekho into engithinta ngoba intombazane nje lena inhliziyo yajulongo ihlophela ingqondo yabalise ngibhizi ngiyazibuza kwabukuhle nje ngitholaphi isikhathi senzima nje zona umuntu uzamfikela empilweni siyaphila njengoba kuphela kodwa abaningi asebefuna ukuretire impilo futhi impilo ayisoze ifana hayi ngijami basicela ungancane ivali baba yini wakho uqhamuka yini yakhambisa ekhaya isifo sabazali kwenza kanjani kwashona abazali bami then abekho into abantu esondelene nabo abekho abaclose kakhulu nami kodwa bakhona abasezimini laba ngisengise ngiphathele kahle ngisempila uzokutshela umuntu okubuka nje ngamanje wena kahle hle mabethi badinga abantu ngoba bakhona abantu bazokudinga bakutshela ukuthi hayi hamba okwenza into uyabona siyaphila ngazi inkonzo makuthiwa tshela umuntu njengamanje angakwazi ukuthi akuthole kuphi ngoba ngiyazi ukuthi fona unazo bazokuthola lapho njalo ukuhlala la eBhishi sikakhulu ngakuphi indawo eBhishi ngitholakala la eSouth Beach la eNsimbini so abantu mabebuza bazobabuza bala pha uyenzeni ukwazi ukuthola bazothi babuza nje uManase alright okanye umfana lo omncane ojwayele ukufukela insimbi lapha ngesandla esisodwa alright imali Manase ukucacisela mhlambe ngasekugcineni ubhala kanjani usichaze because mina mangihlele ekhaya ngiyayihlalela inkondlo ngizoyibhala ngalendlela Manase ubhala kanjani wenze njani mina vele ngicabanga isihloko ngihlale phezulu kwaso ekhaya mhlambe ngihlanganise nomsandla bese ngakusasa le ngekeze ngalo kakusasa sihlele emqondweni uthini umuntu okubuka uhlele emgwaqeni Manase bese ethi hey ngiphile lapha usikhotheni bazosikhuthuza wena uphila kanjani impilo okwazi ukuthi uphile ngayo khona la emgwaqeni mina la emgwaqeni ngihlele ngidayisa izigubhu lapha nolwandle zamanzi ukuthi nami ngithole ukuya ngasethunjini awukho ebugebengweni haya ngeke iyiphi indlela ofisa ukusizakala ngayo ke wena kumuntu okubukayo isifiso sami ukuthi ngiphumelele laze ukhono lami ebantwini nangu siyabonga Mpungose uyasho ukuthi uyakufaka lapha kubantu bakhe and izosabalala le video abantu bazokubuka uthini lapha ngiyabonga kakhulu bani alright then mabe nezinto bangakwazi ukubiza bangakwazi asithi Manase kukhona umuntu othi uyafika ufuna ukuyishintsha impilo yakho uyimisele ngokushintsha wena ke bese uphila kahle nje ngendlela leyo ngimisele ngokushintsha ngoba lekho idrag engidlala kuza ngiboni right asikho isidamiso ohlala asikho nakanye asikho Sho. Mangaya lapha ngaseBhishi ngokuza abantu bangasho bathi Manase akabhema akaphuza ke ndlozi. Ngafakaza isecurity kufakaza ama-life saver ngenze. Uyazi ukuthi uphila ngendlela kuyiyona. Into efisayo empilweni ukuthi yenzeke nje ukwazi ukuthi uthuleke, uphile uthole indawo ongakwazi ukuhlala kuyona ube right. Ngoko sami angifuni ukusho ngiqinisekise ukuthi iart inamandla, iart ungakhokheleka ngalo msebenzi owenzayo ungaba nemali ongakazi uyicabanga ngiyakuthembisa mina khona into ezokwenzeka nami khona amandla noma ngingenawo but khona into lesingazama ngayo ukuyenza iye phambili. Siyabonga kakhulu uManase mfowethu isikhokho sami ziyasha mpishama hayi relax ukuthi ziyami yazi. Siyabonga bra.